aha byari igikorwa gikomeye cyane aho ingabo z'impinduramatwara za Kongo zizwi mu mpine nka ARC cyangwa Armée Révolutionnaire Congolaise zashimangiye ku mugaragaro igikorwa gikomeye kuri iki cyumweru tariki ya 8 Gashyantare 2026 aho hinjizwaga abasirikare bashya b'abakomando, abasirikare badasanzwe Special Forces 7532 nyuma y'umuhango ukomeye wabereye mu kigo cya gisirikare cy'amahugurwa cya Canzu. Uyu muhango waranze isoza ry'ikiciro cy'amahugurwa ya gisirikare akomeye yaragamije gutegura aba basirikare bashya ku nshingano z'akazi ka gisirikare ku rugamba, waruyobowe n'umugaba mukuru w'ingabo za AEC General Sultan Makenga mu mwuka waranzwe n'imyitwarire ikomeye, ishyaka n'ubwitange imbere y'abayobozi ba gisirikare n'abakuriye umutwe, no kuvuga abakomando bashya bakaba barahiye kurinda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kugira uruhare mu kuyibohora, aho bavuga ko ibangamiwe n'imiyoborere mibi y'ubutegetsi bwa Kinshasa. Abari bitabiriye umuhango babonye imyiyerekano itandukanye ya gisirikare ndetse n'imbaraga z'umubiri yagaragazaga urwego rwo hejuru rw'imyiteguro y'akazi aba basirikare bagezeho. Iyi myitozo ikaba yarikuyemo tekinike z'imirwano zoroheje cyangwa yo kurwana mu buryo busanzwe, hakaba harimo indi mikino y'imirwano ya gisirikare ndetse n'imyerekano y'imbaraga no kwihangana k'umubiri nk'ibimenyetso by'imyitwarire, ukwihangana n'ubushobozi bwo kugenzura umubiri bigishijwe mu mahugurwa. Mu ijambo rye General Sultan Makenga yibukije ubutumwa bw'ibanze bwa AFC M23 n'igisirikare cyayo ARC bwo guhagarira ukubohora abaturage ba Kongo no gusubiza igihugu icyubahiro cyacyo. Yamaganye imiyoborere ayishinja kuba intandaro y'amacakubiri, ivangura rishingiye ku moko no guheza bamwe, anahamagarira aba bakomando bashya kugaragaza inshingano no kwiyumva nk'abafatanyabikorwa b'impinduka bagamije gukorera igihugu. Stop. Mkuu wa majeshi, hawa ni wanakosi wako tayari kwa mazungumzo yako. Stop. Niko upande. Yule kwa habari yenu. Habari yenu. Habari ya mafunzo. Nimekuja kuelezea kwamba mmepasi. Ndi hano ngo babwire iby'amahugurwa yanyu mwarayatsinze, amahugurwa mwahawe arahagije, si uguhabwa impamyabumenyi gusa, ndabisubiramo mwaratsinze. Kuva uyu munsi muri mu ngabo za ARC, ingabo zo kubohora zifite umuyobozi, muraririmba muri ingabo zihagaze ziteguye kubohora igihugu cyacu no kubohora abaturage bacu. Igihugu cyacu kiyobowe n'abapfapfa, abapfapfa bicaye i Kinshasa bafashe nabi igihugu, basenya igihugu, bangiza buri kintu cyose, barimo kwica abaturage. Ngira ngo murimo murabibona, leta yica abaturage bayo, yabagize impunzi mu mahanga, kandi na bamwe bari mu gihugu n'impunzi imbere mu gihugu. Iyo leta iri ku butegetsi iri gukora ibintu bibi cyane byayo uko ishaka, ni ibintu bibabaje cyane. Barimo kwica abasivile, babakorera ivangura, bangije byose. Ishyaka ryarahagaze hamwe n'ingabo zaryo kugira ngo rihagarike ibi byose barimo gukora. Niyo mpamvu turi kubana neza, mubane neza n'abasirikare bagenzi banyu bari gukora akazi gakomeye mu bice bitandukanye. Bateye umwanzi imbaraga zose, baramuciye intege, baramurimbura. Umwanzi yazanye amatsinda atandukanye, yazanye abarundi, yazanye FDLR, yazanye abacancuro b'abazungu baturutse mu bihugu bitandukanye, bafashe ibice bitandukanye, bose n'amabandi. Aduye yafashe amabandi yose, afata amabandi yose, abaha intwaro,
babita abazarendo bose baraje ngira ngo mwarabibonye ariko twarabamaze ubu turi kubana neza twamaze imbaraga zose z'umwanzi ubu asigaranye amagambo gusa uyu munsi mwahawe amahugurwa ahagije mwize ubumenyi n'ubushobozi nibubafashe mufashe igihugu cyanyu tubane neza nimufashe abaturage bacu bene wanyu kugira ngo bene wacu bahunze igihugu mu myaka yashize bashobore kugaruka babeho mu mahoro kugira ngo abari mu gihugu bababazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa babashe kubaho mu mahoro reka tubohore igihugu twubake igihugu cyacu tugire igihugu cyubahwa tugire abaturage bubahwa tugire ingabo nziza kugira ngo igihugu cyacu n'abaturage bacu bubahwe sibyo nibyo bagenzi banyu bari ku rugamba barabategereje babategerejeho byinshi nimugerayo bazishima kandi ndashaka ko mujya kubabaha ubufasha mukabera ubufasha atari umutwaro mujye kubohora abantu bamaze igihe kirekire bababazwa mujyeyo nimuzateza ibibazo sibyo nibyo murakoze ingabo zacu ni ingabo zo kubohora mugomba kugira imyitwarire na discipline byo ku rwego rwo hejuru abaturage babohowe barishima mubabohore nk'ababohora si nk'abambuzi mwasobanukiwe yego mujye mwitwara neza mukora ibikwiye mwihanganira ibihe byose muzahurirayo nabyo muzabe intangarugero mutandukane n'abo murwana nabo mufashe bagenzi banyu bariyo kandi tubohore igihugu cyacu tukibohore burundu nibyo yego mwitware neza muriteguye yego muriteguye turiteguye muriteguye yego turiteguye yego. Nous sommes le dimanche le 8 février 2026. Nous sommes au centre d'instruction. Le chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise vient de clôturer la formation des milliers de commandos. Donc ils vont travailler maintenant pour l'armée révolutionnaire congolaise. Turi ku cyumweru tariki 8 Gashyantare 2026 turi mu kigo cy'amahugurwa umugaba mukuru w'ingabo z'impinduramatwara za Kongo Armée révolutionnaire congolaise amaze gusoza amahugurwa y'ibihumbi by'aba bakomando bityo rero ubu bagiye gukorera ingabo z'impinduramatwara za Kongo AFC M23 ku bw'igihugu cyacu de la AFC M23 pour notre pays le Congo. Abaturage n'igihugu cyacu Kongo uhereye ubu n'aba bakomando benshi mwabonye ibihumbi n'ibihumbi by'abakomando bagiye gukorera ingabo z'impinduramatwara za Kongo n'igihugu cyabo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murakoze. Démocratique du Congo. Merci. Nk'uko abayobozi ba ARC babivuga ubwaka 2025 waranzwe n'iyinjira ry'abantu benshi cyane muri izi ngabo z'impinduramatwara kandi bikaba biteganyijwe ko bizakomeza no muri 2026 irizamuka nk'uko uwo mutwe ubivuga ryemeza ko ingabo z'impinduramatwara za Kongo zirimo kwiyongera zongera imbaraga nk'umukinnyi w'ingenzi mu mpinduka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iryo yinjira ry'abantu benshi rikaba ryaranagaragaje ubushake burushaho kwiyongera bw'abanyekongo benshi bwo kwiyemeza impinduka zikomeye binyuze muri AFC M23. Ngira ngo rero murabibona neza cyane ko ari umuhango udasanzwe. Inshuti bakunzi ba Pilot News TV, reka dukomeze aho ndakomeza kugenda mbageza amakuru menshi agiye atandukanye. Ndabashimiye cyane. M23 tuzarurwana abimanga bamenye kufitirwanye urindare batinya inezi rwanye barutoke gukunda igihugu cyacu natwaho batuje tuzarurwana abimanga bamenye kufitirwanye turindare batinya inezi rwanye barutoke gukunda igihugu cyacu natwaho batuje tuzarurwana abimanga bamenye kufitirwanye urindare batinya inezi rwanye barutoke gukunda igihugu cyacu natwaho batuje tuzarurwana abimanga bamenye kufitirwanye batekereza ko bazatinda hese ntabwo bazakwibagirwa duhora twiteguye twambaye elementi ya tibare mu gitu arapiki kurutugu nzizihora ku mutima abatekereza ko bazatinda hese ntabwo bazabibasha duhora twiteguye
cyacu natwe abo watoje tuzarurwana ab'imanga bamenye ko ufite indwanye